Roedd yw'r eglwys yng Nghymru yw Groes Cymru. Oddi wrth ein fawrhydi brenin Siarl y Drydydd. Croes o'r ymdaith wedi gwneud â llaw gan brif crefftwyr allan o dderw, arian ac air Cymraeg. Oddi miwn cedwiroddion gan Bab Francis o 2 grair o'r wir groes. This cross therefore stands as a reminder to us all of the vastness and truth of God's love for humanity. It will be displayed here as a source of prayer and devotion to all who visit, and will go on an ecumenical pilgrimage throughout Wales over the years to come. Derbyniwch Groes Cymru fel cadair lan a chesgobol y tanithraeth a rhan yr Eglwys yng Nghymru.